Hai menaze ting choma I zaiklum ia awang ramene na mai chit keu ji srok ting kom chana jeng kai je mingyu kam mai ting cho kidere insa polya ga radale Northeast State Nagaland ga Naga Students Federation NSF go President hangya kalangai kahachi bepe anui ziliang rong hazat marogana bzi Sri Tesuding herangza gito basam pebe zai pampui bedo izete thangra hangya kahing nambe pebe felicitation programs Nagaland Perin District ga bamgole ze kachudele aipo felicitation programs wangra bahchit ke hazi kreuze de said my designer zaluke town banai Perin town ga bamgole ze achu hachit ke hazi kreuze kui mai designer chining town banai nsong town ge bamgule ja cheu zaina chit keu jing kai mai designer benre banai polwa klo ge bamgule je ka cheu le pose ge na changbui me leina aipo felicitation program bambe ge wangai ra hangel lunei zela mui le Zainzanai hachet keu hazimnyu tingkum chana jeng ka jemnyu rimai gitelia ma ki imgo tingmik Teachers Day ka hangni bigya National Teacher Awards hanai kum tingkum chana jeng ka jemnyu gitelia ma ki im hangya hatohi peibe hanai kum tingkum chana jeng kai jemnyu gu ge Northeast State ka cham gena du gitelia ma teachers mina hang skui meja aipo National Teachers Award hanai kum tingkum chana jeng kai jemnyu gu ze per hangya kalangai le je ka za India ramlui gene githelia me hangya hatohi pebe National Teachers Award hanai kum tingkum chana je kai je mingeu gu je mina hangrek sruk je sruk teachers me je per hangya kalangai de le po roge hadai je mingeu je schools gene zane kai je ke je higher education institution gene le je ka chuli zane India ramlui gene mina hangrek sruk je sruk teachers me je hanai kum National Teachers Award per hangya kalangai broge Northeast State gene mina hang squeeze state bam ka cham gene Assam gene hangket Arunachal Pradesh gene hangna Nagaland gene hangket Manipur gene ket Sikkim gene ket Meghalaya gene ket Tripura gene ket zane Mizoram gene ket le zeka chudle za aipo National Teachers Award hatohi huka ka sang baza ka da do te ze pe ko magle aipo hatohi ze chogume lesinam ze pnui tang yu ge ze kui ze ta te me zane pnui tang yu so mang ze te mi ze te me hang teachers me hang ge pe ba hatohi le Zana Assam go Finance Minister Ajanta Nyongnen Znai Rimai ge saza wangrabe chitkeu zi kreusis namai ze Assam ge bamleina tingnai mikpui ngai ramakle ze ka chudle Assam ga government ne apui meleina hangge state ge bam hangge pikun sangne kachanga kangau ze bambe arunodoi 3.0 ze let kaidai gudle ze ka chudle Zana state ga aipo beskim let rablam ge na Assam go Chief Minister Hemanta Biswa Sarmanen Znai Rimai ge review meeting ze video conference ge na State ge bamme Deputy Commissioners mlein zengulu ze ngote udele ze ka chudele children magzi chepo review meeting ge ze Finance Department Commissioner zane Secretary Zayanta Narlikar zane senior officials maramadu wangale ze ka chudele Zan Assam Kala Pahar Guwahati ge makahababer melota rahangge teleu gaibe drain let bambige mpe mi hna poine tingkum ko chum ko kyu ga zai di bzigena Assam Police pai mena mina hang chumme Bhartiya Infra Project LTD BIPL ge kang ngo me officials meze nimni le ze ka chudli Za India ramgo Prime Minister Narendra Modi betingti mena ka kleuba zai ka gobok pe pet bam Northeast State Manipur ge wangra ba chit ke zi kreuze ka chomai de zaina wangke rahangya ka da zelali momak ze wangke dina release zedu ka diba ka nabam gule ze ka chedli zaina mailud ge India ramgo Prime Minister Narendra Modi Manipur ge wangke dina Manipur ge hazat kana ka ge ka kleuba zai ka gobok ba pet ba tingkum chana jang ka je ka chum ka peke hazi ka chumai ge na chuze po mai zne railang ba gurei dele zaina India ramgo Prime Minister
Narendra Modi Manipur ge wongkyo ze hero rally kdibe mina changskuire me wongdo dibe bamrahange Churachandpur district peace ground ge gada zela le ze kachudle ze pomai gimlui ge Imphal te daigo Imphal ge du Kangla fort ge ro kdibe rally mina changkreuze mnyuria me wongdo dibe bamrahange gada zela le ze kachudle za indiaram go prime minister Manipur ge wongkyo bige limro be drone ram ze limro hange po bam pawanga be area ram ge alun ramale ze sale Zane Nepal kadege Ministry of Communication and Information Technology madage register te lumak pezegene tetiba bamaige social media platforms kdibra me Facebook Instagram zane YouTube namze kamton dele zakachudele Zane Nepal kademegu Ministry of Communication and Information Technology mane social media platform kdibra me Instagram Facebook zane YouTube maze pnuidage register te rahange hazi snane deadline tetiba paikyu Hazi inkaisi de set gene tuza pegai dele kagane chepau lungge register te lumak bzegene tati besumai ge deadline pegai beze loidai di dele chepau ligum zana ka Nepal kadege apo social media platform kadiba Instagram Facebook zana YouTube zam lein za namza kamton dele zesaling Zana Afghanistan kadege tati ben tangmai tingmui muiding hige 6.0 magnitude earthquake Gete kan chibe wanglo bechangge tetibe bamai gedu southeastern Afghanistan ge gete pren chibe magnitude 6.2 wangka kadai dele zakache dele Afghanistan kadege tetibe ntangmai tingmui muiding hige 6.0 magnitude gete pren chibe wang begena naka Zeme me chaite ze chai changdi bze plane changna ze haina me chai changdele zakache dele Zane Himachal Pradesh State ge hanai kum namalud ge tingrui ba ruin chi za ruin do hang za bam zegena gari impui ki changka za Reactor says na power supply to bam changna za haite says himrose de set zane hadui supply go scheme ham use skui nznai ri mai gira ka chang begya ten sia chang dale za Himachal Pradesh State go State Disaster Management Authority SDMA manasale zan SDMA manasa za Himachal Pradesh State ge hanai kum tati ban che kyo jing kai gena chuza na karya ge tingrui blam gena zemana chai chang dip za chumza hangrak suruk ma chai chang dale za ka chudale che poro ge ha kya za hangrak This nam za tingri blam ka cham cham hmei me be dui nai be the sei lo be ting chei be zane ting imak blam gena le za chu zai magada be ge tingri jam pui ki sia be ze gena road accident gena ha ke za hangrak srok za ka chum le ze ka chu dele SDM imene sa za ka hazam me ze du hai me dai za hang kai jis na me re hazam chang dele za chu kau na chai chang di be za chang ke za hai me dai za hadai pere chai chang dele za chu zai na kare chang za zemna me takai di be bam chi mak za bam me mina hang hadai jes na me larai le jesale zana Himachal Pradesh State ge hanai kom tingrui bigena infrastructures ma patau di betun sap kai be public banai private gu chamcham metun sia changdi be jepe microl changchum za high squeeze rax na je squeeze lak ringeu je kana miria gumbe pereitun sia changdale je ka chudale Himachal Pradesh State ge zemana chaikang ki be hanai kom tingrui bigena Mandi district na le je ka chudale Mandi district ge hang him roses ruk Kangra ge him rose ket zane kalu ge kai zai chamba ge kai zike zane simla ge ne hang kai zike le zasali Zane Maharashtra State ge du tetiba kapai ki ge tingru in chi sang je tingru bigena halu ta temra mena telung rahang ge kanang be halu teun sap kai bibe bedit beta hectares lak reuze madai za Chang hadai zemadai district nkaises kuigeteun sia changlaize Maharashtra State ku Agriculture Minister Dattatraya Barninenznai Dreamai ge sali Zaneting kumge hazi ting nai mikpu insang nai mi ngai dai lakbe history bamlei chipoligum za namai hechit ke hazi srug mai za India manai Pakistan me harai te biting ting kum chang ke za high squeeze za rak srug za mengye mai hechit ke hazi srug mai ge India me Pakistan me za harai te rahange India manai Pakistan ke dei mugu haram rai international border ka good bamai le ze ka chudle chipor na mag za US ke dei gu president William MC Kinley za ting kum chang ke za high squeeze ket Hachit kyo hazi srok mai te chat ba na mai ting nai mi pui le za ka chudle ai gena na mai hachit kyo hazi srok ting kum chang na za kai je mengye
Kamai ting chua kedere insa paulia bezalo igai radale. Piegai zain kingai nim lene ze todale. Hai manaze klum.